Hürmetli rayondaşlar, hürmetli bizning terlikçiler birga jinalan. Bizning bilan yıl terlikçilik ülkesinde yıl natijelerini qarağa jinaldık. Naticeler naşar to'g'lansa, anlatsa bu sizning xizmat. Allohga shukr, rayon bo'yicha biz naşar bitirmaymiz. Bosh sonlari gidetti bizning 600 ga plus bilan bitti. Süt bo'yicha gidetti 8%, plus bilan bo'yicha gidetti 2%, aynen 2% bizning plus bilan bitti. Buzoq Allah 13.700 şol derecede bizning aynen sarıp paranı kimiganinde bizning fermerlarning, AKP'larning aynen. En mühimi meni seyindirgani baribir yani pasrashda berdi o'tira. 780 gram o'sish bilan bitiradi. Mana bu birinchi tadbir. 780 gram o'sish, 11 zo'r o'sish endi qachondir biz yoshroq endi kim hatırlaymayman. 600 gram rayon bo'yicha chiqarsak, o bizning uchun zo'r jing'o ko'paygan. 600 gram o'sishga chiqarsak, rayon bo'yicha zo'r jing'o ko'paygan inshaalloh. Shunga ko'ra 780 gram o'sish Egebat o'sish bilan bitiramiz. No bizning 12 serga betalaymi 6700 ne süt bir sera tayinlansa 12 sera to есть mana bizning idari sera aylansa. Biz bunu biraz bir faktiski sera bo'lib ta'minlaymiz. Shunga ayda butun analizlarni qarab, tanlıq sonlarni ko'rib, o'zi bizning qayda ekanimizni analiz qilib, bu kunda da qo'shdi 20 tonnaga ortiqroq 18-19 pamayında biz bilen varız, malatsa rahmat. Bu soğukta bir şey etmedi. 190'la şargaya, %80 kapamaya yakınlaşıp biraz olaydı. 190 tonnalarla çıksak, dinamikini çoğaltmayı 200 tonnaga kadar biz Hüranlarla çıkarsak oraya bir buları. No, soşyattan bara meyilli kullanıştıram, jeyga biz sınırdan noy yönlerge 230'la Когда же шо не olmasa kısmından şahlat iş oltırarız. Buna tırgışılık boyunca programımızlar şolay. Yoluna heybat bitiririz. Çünkü bunday yolun kelgeni olmadı. Dırsını etirer gerek. Buraya olsa akşası olmaydı. Sütkede beyler turdu bitinde. Akıra hocalıklarına ekonomik sanatlarga heybat yol oldu. Akıralar boyunca da analizat bitirir dedi. Şolay biteyim mi? Akşa kırımlar boyunca da analizat bitiririz. Demek bu günde de sütün veya şu 30-31 tira sayımı faktiski şartlarına veyası ekmek boyunca da aytıra kerek beylerine şolar bilen ödel şu kotarılmazdır ekmek boyunca. Siz aytırakta bile hatırlansınızdır özünüz. Bu ben jol naşar olmadı. Hani bizim açık siyasi var 8'i. Jelliklerde bizim ağaçların grafiyonu açıktın koyağız bitini şunda indi barı kocağı yetersiyle ne olsa da açık koyup biter. Hocalık yetakçıları şunda birge kalıcı yıldaş, alarga da informasiya berip biteygendi biz. Gerek endi raşellerak da aytып berge Allah birode karşı kelmeyin. Şuna göre her bejelikka kalıcı yıldaş bütün informasyonu berip netemiz. Biz çıgabız, orunlarda bulabız birge isi gezip bizge pamayımını koyulgan. Şeyh Raziyev koyulgan kelegen. Uçut sesiyası. Kozanda bulup ayttım тоже zorgunany. Karşılıklar bulansa da aytkaç başlagany mına 3 yıl ötdü Nakanistany. Yana maktab cüzi başlayız. Gimnaziya altında 460 balaga diladarlık ditte gimnaziyanın yana bazısı var. Hem bizde Respublika konferansiyası var bitinde olsa indi 21 Ağustos'ta. Hem Respublika konferansiyanın plenarlaşa şol alapaka izaskanisi dayak şunu aktiv zalında o'targa inşallah. Maktabni bir yıl tuzib topshirgan 1 sentyabrga. Тоже zorg'una jiyma deb aytirar kerak bizning uchun. Bizning balalar için 11-2 maktabda alandagi balalarni kimitib, alarni da kapitallar remontlayız o'zallar biz. Shunga ko'ra alarni da yasayapmiz. То есть bizning balalar uchun rayon uchun zo'r aytalik. Zo'r ish. Падеж 8'de, o'zani olgan 9'da 46-85 yoshga kim o'lim ko'p bizning baribir. Men Silqonning kollegiyasi bilan andan qarabız boshqa rayonlar. Bu turda bizga o'ylarga kerak, ishlarga kerak. Bugünkü günde avul jirliklerinde, şahsi hocalıklarda tirlik sonuna kelgende, bizim mügözleritirlik sıyır, sorak, ot boyunca da ortuda, mügözleritirlik bugünkü günde 11.761'ne teşkil edip %2%'ga ortkan bulup tura, sıyır sonu
182'ye artқан %4%. Şolay bizim sorak hem otlarda ortada bulup dura. Uzgan yılga korata mügüzlü eritilik... Kira koyalıydı. Значит, ben 11.760 paraymış, onu bilen biz fiksirayım. 231.800 seyir başlarına. 82.200 sarı 15.000. Tövek aldılar 5 yılda kadar 2 buçuk sesiktirde aldılar. Yara da vedaş. Bunda hani boyunca indi nobiş ne bu 3 yılına analizim bitinde sıyır sonu bizim bir kupka ortaylı 100'ge kadar da ortmagan idim ne oldu yıllarda. Bu yıl indi 182'ge orttu bulup dura bizden. Orttunu orttayı. Oğul jeliklep koraganda bizden mögüzlürü türlük münamında kurasinde osan yıla korata oktanışmış elim tlekey etes kujeke oktanış Kirov Jeliklerinde %7%'dan köprek. Şolay yaşa sonudagılarını göresiz. Hem indi bir köp kimitken jerlik menen de şılmıyken dep kobat suradım. Urazayda bizden 61'ge kimigen, Oymanda 25'ge, 32'ge keske jeliginde bu indi bizden suğum bilen belli dep anlattılar. Bular indi mine bu Urazaynıkı bir oyda kimigen son bulup durur. Bizden mine Şurakayda Urazay Sıyırlar boyunca kelgende hem de uzgan yılga korata bizning inkubatorgani etes jerliginde %16%ga meselede bizning sonu ko'p tugul, lekin uzgan yılga korata ortodinamikasi bo'lib turadi. Şurakay, Boysar, Oktanish, Kujaka, Tlekey jerliklerinde bizning ortgan bo'lib turadi. Son boyunca endi inkubi bizning 25'ge, Kujakada etesde 31, Kujakada 25'ge, Boysarda 22'ge bo'lib turadi. Hem kimken Marmuruzdan yok avri. Oylanda kimliğin de onda şundan da Normakım sekreterda avri endil opşan. Kimden kola değiştireyim. Neumann mimarisiyle hatırlayayım. Tabii başsağının Yasim diyelim. Şu an bundan sonra nasıl? Galina neye kimi dersen? Sen beni patva etme davay. Patva etme davay. Sen oymam neyip gezlemin zamişen Yasim'sin. Lan indi kuşunun tudası da 4 başa, Aktanış başının, Kırmaşının 2 başa, Soksunun 2 başa, 2 rüzgar, kuzgar, mis koymalar. Zamişen yukarıda. Bir aylıkta koraganda bizning şolay etes, Kujeke, Sefer jeliklerinde ortkan bolup tura. Endi ko'p sonda bo'lmasa da kemitken jelikler bizning shu gene bolup tura endi bir aylıkta. Şahsi hocalıklardagi sorup keje sonuna kelgende bizning so'nggi oylarda Qo'yardi kelsin tirisin tam. Sorqqa kejeye qaraganda sıyır neyrak bizga muhimroq. Etes arttırgan bizning aymo. Kujaka 16'ga, eski Sefer, Kubindi balayda arttırgan ortağın. 20'ge Boysar arttırgan kelip çıqqan bizim Adem'de bir spirali. Осы yara begemet. Arttırganlarga to'g'ri rahmat aytib ketara kerak. Bugun jengil tugul, xalq bari ortaya. Qo'yda meni ferma, qo'yda shol kafaha sizlar aytsangiz. Boshqachani siz arttira-olmaysiz. Siyra sirarli deb aytolmaysiz kishiga shunga ko'ra. Shulayroq biz davay. Mana bunda orttırgan jelikler mini ferma boyunca da aktif işleyen jelikler bo'lib turalarini emin olmuş. Baribir onun sıyır borçlarını orttırıda ahamiyeti zor sizning xizmat natijasi deb aytasim keladi. Sorup keje sonunda bizning so'nggi oylarda ortuga toba manga kadar aytganimcha mana shu 3 yillik analizda bir ko'p sonda kimuga bordi, hamma so'nggi oylarda endi ko'p sonda bo'lmasa da bizning ortuga boradi. Bunda endi birinchi Kujaka, Oktanish, Boysar, Ettes, Sho'lmanarat, Elim jeliklerinde %10%dan ko'proqqa ortgan bo'lib turadi. Kimitken jelikler bizning Bug'oda, Pushi, Tuki, Urazay, Sefer, Oyish jeliklerinde. Otlar sonuna kelgende otlar bizning doimiy ortuda, busunda da şol bizning hatta kimitken jelikler yok. Ortuğun orttu, enil olmuş. Şahsi hocalıklarda sotulan sütke kelgende sıyır başsana ortu
белән бәйле инде күренеп тора, сөттә нык күпкә артты безнең 1350 тоннага плюс биреп 12%-ка, ел башыннан декабрь аенда 114 тоннага артып 115%-ка артты булып тора. Ел башыннан сатылган сөт безнең иң күп инде Айышта, Байсар, Түке, Актанышбаш, Күжәке, Кәскәй, Әтәс, Усы җирлекләрендә, Бугадыда безнең артты, Актаныш, Киров, Пуша, Уразай менән дә санап бетергез дип әйтергә була. Уңай динамика һәм район күрсәткеченнән югары булган җирлекләр инде. Һәм башка еллар белән караганда безнең 85%-ка тискәре динамика биргән. Күзәл янындамы? Юк, авырый. Исән калганнардан кемгә барсын монда? Суда да инде обыш. Дамир. Исәндер шилләп алдың да шулай бит. Дамир, кайчан плюс була ямалдасы? Әйтсен мин. Быел буламы инде? Була, сәсәбән артылып. Ишеттегезме? Алла гыса быел була диде ямалдан. Так что жыл буе карайбыз сине Дамир, давай. Узган ел 83-85%-ка тискәре иде. Быелга инде үсеше бар, күп булмаса да. Шуракай. Рахаян синем. Быел плюс буламы инде? Яраш анабыз, үмітләнәбез ярамы. Давай. Якшырайсың? Декабрь аенда караганда безнең инде декабрьдә Шуракайда арту, иңгеләбез Шуракай, Актаныш, Байсар, Шалманарат, Пуша җирлекләрендә бергән аны шушы декабрь ае, узган ел белән чагыштырганда. Менә барысында да күп, әле берничә генә атай директ динамикада монда инде күп дип әйтәсем килә. Безнең Терекей белән Айманда гына кими. Былай караганда инде 115%-ка арткан булып тора. Безнең инде күләме буенча иң күбе сәфәрдә кала бирә команда. Икенче урын менә безнең калган икенче, 5нче урыннар уйнап тора инде. Икенче урында Токталачак, 3нче урында Кәскәй, Шалманарат, Киров, Бугады, Сутсу, Әтәс, Яхшый, Акбүз җирлекләре иң күп сөт сатучы җирлекләр булып торалар. Һәм менә монда инде уртача һәм иң аз саткан җирлекләрне күрәсез. Süt beyesine kilgende, менә монда Ялына кан куялык йөрі sütнең, сатылган sütнең ялына слай. Сатылган süt еллык ел башыннан сатылган. 12 мең безнең әйме, дидез. Шулай кетип чыгайм, 12 мең без. 10 мең яллык. Әйе, узган елныкы 11 иде инде абыш. Ул да менә 12-гә 12600. Әйе, 12600 тан артык. Менә аларны фиксируйте бар. Декабрь ayında sütkə bəyələrə kilgəndə mənə bu sütün sıyır son artunun həm süt sotunun artuğun mənim etib kitəsim kilə. Mənə şu barbirdə indi bizning jekinin yıl davamında soңғы yıllarda bu yıl bigrekdə sütkə bəyənin tuturuqlu turuğu dip etib kitəsim kilə. Hem de bizning 20 so'm yillik tükə, 20 minutlik Toktалачак, Суксу җирлекләрендә Кәскәй һәм менә күрәсең таблицада һәм уртача бәя безнең 22 сум 11 тиен булып тора. Монда минем сөткә менә күзәтеп барам. Кайда сөт тапшыруында безнең бүгенге көндә Киров сөт заводында сөткә түләү бәяләре югары. Моны соңгы вакытта күчкән шәхси эшмәкәрләрдән дә бер була. Аларның әйтү буенча да инде һәм тагын минем авылбашлыклары сезгә мөрәҗәгать итәсем килә. Безнең читкә сөтне чыгарганнарда, чыгарган шәхси эшмәкәрләрдә сөтнең менә сыйфатсызын дип әйтәме, барыбер киләчәктә безнең менә башка җирлекләрдә дә башкортка, мөслимгә чыгаралар бит инде сөтне. Анда да сөтнең сыйфатына бәя барыбер дә таләпләр ортача дип әйтәсем килә. Безнең инде кайбер эшмәкәрләр шушы таләптән куркып Киров сөт заводына җибәрмиләр, ләкин минем инде менә бер курыкмыйча әйтәм инде мин аны. Алар барыбер үзләренең мәнфәгатьләрен ныграк кайгырталар дип әйтәсем килә. Кайберләрне шул читкә тапшырганнарга инде премия бирәләр, ләкин ул премия шәхси менә сөт тапшырган шәхси
хужалыкларга барып жетмей. Шахси эшмәкәрләрнең үзләренә генә кызыксындыра дип әйтәсем килә. Шуңа күрә беренчедән инде мин сорар идем сездән сөтне чиста итеп тапшыртуны, халыкка җиткерүне һәм инде менә шу антибиотиклар белән ул инде сыерны дәвалау була. Менә монда да халыкка аңлату эшләрен алып баруны оештырсагыз иде. Безнең 25-ннән инде авыл җирлекләрендә җыеннар башлана. Менә шунда да инде ветеринария участогыннан белгечләр я булмаса инде аларның биргән чыгышларын халыкка җиткерсәгез иде. Барыбер дә инде безнең Кировта таләпләр зур. Бары тик менә шу таләптән куркып кына анда тапшырмыйлар шәхси эшмәкәрләр. Ләкин әйткәнемчә, алар беренче чиратта үзләренең кесәягын яки мәнфәгатьләрен кайгырталар. Шуңа күрә мин сездән халык мәнфәгатьләрен кайгыртуны сорар идем. Алга таба безнең бер хуҗалыкка сатылган сөтне әйтеп китәсем килә, туры килгән. Безнең инде Кескәйдә 36,8 центнер туры килә, Аешта, Яхшы, Чалманарат, Сәфәр җирлекләрендә, Токталашыкта, Түке, Әтәс, Усыда безнең 19-дан күбрәк булып тора. Һәм иң әзе безнең инде Актаныш, Буйчы, Әлем, Тилекәй, Шуракай, Тилекәй җирлекләренә туры килә. Уртача инде безнең бер хуҗалыкка 13,2 центнер туры килә. Акча кеременә килгәндә безнең иң күбе Кескәй җирлекләрендә бу бераз гына кимегән булып тора инде. 6000-нән артык иде безнең Кескәйдә 5929, Чалманаратта, Сәфәрдә 5000-нән күбрәк, шулай 4000-нән күбрәк булганнары безнең Аеш, Яхшы, Токталашык җирлекләре булып тора. Иң күбе инде безнең 204 Актанышта, Буйчы, Әлемдә 1000-нән кимрәк, һәм инде Тилекәй, Күҗәкә, Шуракай җирлекләрендә 1500-нан кимрәк булып тора. Алга таба безнең мини-фермаларга килгәндә, быел да инде республика җитәкчелегенә мөрәҗәгать итеп, шушы пандемиягә бәйле рәвештә авыр вазгыять булуга карамастан, өстәмә рәвештә финансирование соратып, безнең инде 41 документ бирәсәк, 40-на кайтты булып тора. Бу инде планда безнең 58 иде. Документ җыйганы безнең 47 документ җыелды, ләкин калганнары инде безнең алдагы елда кайтачак, документларны яңартасы гына булачак. Барысы инде 40 мини-фермага 12 миллион 800 41 әйе документ безнең Әлемнекенә документлары тулы булып бетермәде, аның җир белән проблема чыкты һәм икенче елга булачак инде аныкы. 40-на кайтты 12 миллион 800 мең һәм бу узган ел инде безнең 9 миллион 800 мең күләмендә кайткан иде. Артуда булып тора. Тоналарга килгәндә безнең тоналар планда инде 142 иде, 28 булды безнең, бу инде 114-кә кимрәк һәм 20%-ны гына тәшкил итте. Алдагы слайдта инде безнең монда фамилияләр, исемнәре белән күрсәттек. Безнең район бюджетыннан узган ел 1 305 000 күләмендә 87 тоннага субсидия бирелгән булса 15 меңнән, быел безнең 400 000 күләмендә 27 тоннага булды. Бу эшләмәй безнең да. Киләсе елга алайса моны куеп тормайбыз. Моңа күбрәк куйган. 400 000 бирдек без. Местенә нәйме? 400 000 аның да 195. Республикадан безнең 340 000 генә булды анда да. Узган ел нәрсә дисәң син? Анда менә шул бәясе кыйммәт булу, сатып алырга нинди генә апш. Аларның 100 бер тонна күпме бирдерсең? Тоннага 30 000 республикадан, районлык 15. Üstədə 45 oldu inə, Elizabet'dan 45 olmamız beydi. Gidip şağa. Şöyle işleme, no может pandemiya bilen beydim. Ne biz nerede işleme? Aytarız mı? No akşam var ya xalq özü aktif. Былтырап кайткан ебез. Ну чатта быйыл мен акча коясым келмей. Тәгәй дальше. Монда инде безнең хуҗалыклардан алырга мөмкинлек булса, безнең тоналар артты инде, ләкин субсидия алу булмады дип әйтәм инде. Башкасы нигә безгә биргәндер?
Öyle bitirge o başlığa veririz takdimlerine. Neyden başka şarap. Biz var bıraktık. Kişilik şahsi sektörde östürüyor. Dayın aparatla verdik biz 560 milyon. Uzgan yıl bizden 15 kişiye 545 bin yerden көрсөтүлсө, bu yıl 28 kişiye 560 bin ko'lamida yerden көрсөтүлдü. Dayın aparat etip verildi miydi? Akşa etip bitti. Akşalarda kartalarına koştu. Bir dayın aparatla kopmadan verdik biz. Bu yıl 20 binden, uzgan yıl 23'ten 15'e idi. 20 mindən biz 24 manın bəyəsi 25 min qadətdi dayın aparat. Türlü şehirde yürüyen ol. 30 binligi de var. Açık yayınlarında soran kişiler mındak kirip ettiğinde bizden kim varsa da yığışkan olarını kıldı. Ağıl başlıkları takdimlerini veririz. Bu yıl тоже kızıksındıra gerektiğini. Nindi formada aytacakları sürek bulamaydı. Öyle fikirler. Ha? Narsa gerek? Meni firmalar, sonuçlar көп бе? Narsa gerek? Dayın aparat formasında bir şeyler yaşladın mı? Dayın aparat. Bütün akşamı şu ana vereyim alayca da tonağa verip durmayın. Yok indi meni firmalarda indi ne yapış? Mini firmanın kaçı tüzülüşüne. Nomuna bu telepte mini firmada katlaşkan buluğu da alarının üstünlüklü buluğu Biri da. ot çapkınlar mini firma ediyoruz. Şular kadar subsidiyer eteyim mi? Şulayma birler bitme. Bulay da tertibinde şunday bitme. Alajı niye komisyonunu korup verildi. Subsidiya qayta mini firmaga вопрос түзеген işim bitindi. Şu işini başlap jiberiş Akşam için. verip dedik başlasınlar da subsidiyer alsınlar. Şonuşlarap da bular hem bari Ayda fikirlaşa bitireyim anladın mı senin fikrini? Yani bana neticelerin qaraganda biz senin bilen nağlarını şok keytirge deyiş. Otuz yazadan iş. Bizning uzgan oyda da tecrübege çıkan edi birinci orunda. Bunda bütün mine bu açıkta da yonkıradı indi. Birinci orunda etes, ikinci Oktaныш hem Boysar jirlikleri, son orunlarda bizning Oyman, Suksu, Urazay jirlikleri bulup turadi.